Aturan. Isubiran sumapia. Ibsetaran sumarata nasiran budiin bulan dan sisa jumpa tua marata ayat separan. Ikat lamia dengan Hasan al-Basri rahimahullah. Kabina seagen ketua pusu, fasadul qulub. Kabina seagen ketua pusu. Wa ya'maluna bihi wa la yukhlisuna lillah. Dirandiin kedapatan agen ketua gadot ubin nakana ubasiran maka pak ikhlas sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan Allah ta'ala ayat terima aku Allah ta'ala si ulaman ibadah sin pesan Allah ta'ala na ma'adun agen kanan asyarat akan terima Allah pagaderon na pinggadabag agen kutuwa kadabag sin beraparasan Allah amat kapag ikhlasasan Allah ta'ala al-ikhlas ikadwa al-mutaba'ah pinggadabag agen kutuwa simba si kukinisungkat nung Nabi sallallahu alaihi wasallam si kusunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eman agen kutuwa sunnah na lamuan akatul gadabag yang pula ko masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di safar na dia turun ayamannya na sunnah as-sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn ayat sunnah na sosial di Rasulullah katero gadabag yang mula saging putamasan yang adanya safar na ma'abat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia nama-nama. So kapanan gilai so kisuun kang mula siku sunnah Rasulullah simbasan Allah Ta'ala balasan Allah Ta'ala. So kapanan gilai si ini safar ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabat si saging betul as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinutan kasupanduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ko kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati pananggilaan yang saya matano na sukap pananay si mga kufar at tashabuhu ala kufar suka pananay si mga kufar malagit upang paranayran si kugan bakiran mipantag si kusimba na sutaw pananay niyan siran na diyo di kakbapadiyan sa ikiran magkasabda di komin pa komin sa din sa tao pananayanan yan so isa ka mati Nabi sallallahu alaihi wasallam na kebaluis kanya kepada iran agin mutua tau. Lagi segi kaya masa tanay manto masa Desember lagi-lagi mutua kamusyarakat ka kita pamangkat si sagin putua mga programeran mga celebration iran amin pantat si buwa gamairan na isa na ini sa pangkalatan mo Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akapananayan sa ikiran. Gibatamyan yung hadith na ito suli ikapananayan ni kung mga sarwang si kumipantap ko agameran. Na upo ng kasiran pananayan lagi ito nilikiyan ng kasikiran na makoma kasi sa naman amori lagi penutup ayamannya na diperkepada kasiran promo. Itu sebab isanan akab kebina sa'upusu atigo Hasan al-Basri rahimahullah. Irandi dan bahkan lagi yang mutuakan na disiran maka pang-ikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan mana nanya Hasan al-Basri akab kebina sa'akin berbapusu na
disiran hati dia masuk suatu iblis ikiran Allah Subhanahu wa taala. Disiran Allah taala dan disiran masuk suatu. Namun disiran pun ada aksang kuris ikiran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gina di mamputan manusia lagi tetap kebiasaan itu khusus. Ayat katum dia isi sagin foto khusus. Ika tegum dia khusus. Langsung dikapakan dan relasi sagin foto dan sampai Allah. Kapunang kilai, kapakai waswaya kananya na manusia, puso manusia sagin ko kapag binasanyan na ayaw bulungin na sultan sampu Allah Subhanahu wa taala. Ayat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat bidaan Sotau ada yang katakan dan suara, dan sotau adini yang katakan dan suara, na lagi nanan o papa abdi bidau uya kesuai kananya dan matai. Allah Akbar. Kaya mananya, sebenarnya Rasulullah Ta'ala, memberikan Allah Ta'ala. Tetapnya